Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Musidɓe julɓe nene gotoɓe harayɗen ka page l'islam ɗode e ka radio l'islam sans frontiére iɗen noddi karamakoɓe meɗen ɗo ɗe yoɓe wallito en ɗo fi o mawdu o yowodirɗo ɗo ɗe fi ɗiggal ngol nene e baba haray ɗum noon ɗen andi ko woni e mum kono no ɗuuɗi nafoore kono ko honto probléme ji ɗi woni neɗɗo on so tawi hawri o yawitike ko hannuno teddinde wontanaymo muskila molanaɗo haray noon ɗo jama ko tora ko jentitagol kota waajitora yewtere nden gollitira kadi haray ɗe guɗɗitude radio on ɗo ɗe fuɗɗo maako on e sokede karam ko meɗen ɗo ɗe joniten ɓe konngol ɓe waɗana yewtere nde haray karam ko hen tafaddal maskura. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى هانو دو يتede on neminde e hoore jeyaɓe makko ɓen nemaji heewɗi huuɓuɗi en seedike ala reweteɗo e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun en seedike wondemo Mouhammad ibn Abdillah ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko o timmini nulal ngal o laaɓani moftaɗen o haɓani dina Allah kan ha meɗen tawimo e hoore muɗum. haray wono fododirnoɗen noon yewtere meɗen nden hande inchallahu ta'ala koko yowodiri e birrul walidayn ɗiggal ngol nene e baba. haray nde toɓɓere ɗo no tawa e toɓɓe ɓurɗe himmude e ko jeeyaɗo on hani wattude yili e mum tawde Allah subhanahu wa ta'ala o bakidiri haqqe makko on e haqqe nene e baba. Allah subhanahu wa ta'ala o wi'en ka deftere makko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Jomi maɗa ñaawi wota o rewde hay goto si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Jibinɓe ɓen ɗiɗo o ñaawi e hella maɓɓe moƴƴagol e maɓɓe. idan haray nde ɗo toɓɓere sen andi Allah subhanahu wa ta'ala bakidiri haqqe makko on e haqqe nene e baba ɗum hollay ittiri mawnugol haqqe nene e baba. mana si feƴƴi haqqe Allah on ko haqqe maɓɓe o woni ko hikkotoɗo. idan haray noon ayeje buy subhanahu wa ta'ala himo yewti nokkeli goo ɓangini hay sattende e tampere ko mawɓe ɓen heɓata kon hella ɓiɗɗo on wono nenirawo on wono Allah yewtiri noon wada'athu ko
kurhan hamalathu kurhan wa wada'athu kurha to wi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra idan ɗiɗo fof ko hollugol ko honno neɗɗo on haani jogitorde nde ɗo toɓɓere harayno hiɗen anndi no wona mawɗo mo mara paykum kono paykum kum mara mawɗo ala ko ɗum firi ala hay gooto e meɗen si wona no waɗɗimo hella mawɓe makko ɓen yoga e neediji yoga e ñaawoje ko o haani waɗande ɓe jooni noon sen ndaari ka nder qur'an wondema yimɓe mawɓe ɗo hay sahibuhuma fi duniya maarufa mana hay si tawi woni koko harmi ɓe yamirma naya ɗoftoɓe e waɗugol ko harmi kon kono wondirgol e maɓɓe no moƴƴiri kon ɗum ɗon kan haray ko ɗaɓɓa e hella maɗa joni ko ɗum ɗo waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yananano oya sahabankejo falanoɗo yaade ka jihadi tawi himo mari mawɓe hanuɓe dankede nelaɗo maki yahu waɗa ɗon jihadi ndi mana yahu tinnoɗa ɗon dankagol mawɓe ɓen woni tinnare nde idan e qissa go o ko falanoɗo yaade ka jihadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirimo yo yahu o diisinoyo mawɓe makko ɓen holli kala ka oɗo ɓiɗɗo woni e yahude tentini si tawi woni kaka tijja lorrano e muɗum ma ka tijja wonkiki no wawi bonude e ngol lawol ɗon daganta ko mo ka o yaha si wona hara ko mawɓe makko ɓe yananimo wono misal koko woni waɗude fewndo ɗo e wonɓe yaade lumbira ka ndiyan ɗo ɓeɗo fof si tawina mawɓe maɓɓe ɓe yanani ɓe haray no harmi ka ɓe yaha ko fi hon ɗum no tijja e muɗum ka wonkikin heddi idan haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete birru alwalidain joni noon hara si wonno yewtede fi birrul walidain haray no woodi toɓɓere nde wattante yili on ɗum woni ɗum ɗiggal ngol nene e baaba wona kaɓe wuuri ɗon tun kaɓe wuuri ɗowo kaɓe feƴƴini ɗowo en ɓanginoyay e nder yewtere men nden inchallahu taala idan himmugol ɗeɗo golle ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi golle ɗe o ɓuri yiɗude ɗen ɓaawo julde nden ko ɗiggal ngol nene e baaba joni noon no mari nafaji buyne laaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam wonandema neɗɗo mono faala ɓeydanede ka gurdam muɗum mo faala barkinanede ka jawdi makko ko yo tokku enɗam makko ɗan haray sino wolude fi enɗam ko adorte ko nene e baaba idan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landa yiɗede ko juulugol ka wagutu on tuma sahabajo wi hikka ɗon honɗum ɓe maki ɗiggal ngol nene e baaba idan ɗum ɗo fof haray ko coɓɓi ɗi wattante yili e muɗum ɗi tawata sino wi'ede ɗiggugol mana ko newagol ɗaata si ama ɗiggugol ko newagol ɗaata haray buyno firira birrul walidayni mana ɗoftagol mawɓe ɓen la haray na ɗoftagol mawɓe ɓen ko ɗiggal ngol ɓe ko fi hon ɗum wonde neɗɗo on no ronka ɗoftade wonde neɗɗo on no ronka ɗoftade si tawi misal koko harmi woni ko ɓe yamirimo yo waɗu kono hara ha joni himo ɗiggani ɓe oɗo waɗi sey subhanahu wa taala o wi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihuma idan fala tutihuma o holli angal ɗoftagol ngol ɗon wona angal ɗiggal ngol ɓe ɗon haray wiyatake o ɗigganali ɓe fi o ɗoftaki ɓe tawde honɗum o watti yeeso ɗo wa sahibuhuma fi dunia maarufa idan ko ngal wondigal moƴƴal ɗo wiyete birrul walidain idan ɗoftagol ngol si tawi kaka hanuɗa ɗoftade haray natoray ka birrul walidain kono na wondema haray ko ɗoftagol ngol tu woni birrul walidain bin ɗoftagol ngol ko sengo e cenɗe ɗe neɗɗo on hani wattande yile e muɗum idan haray ɗo are neɗɗanke on
si tawi no wi'ede yo ɗiggam mawɓe ɓe mana ko honɗum e honɗum o waɗata wi'e ɗo o ɗigganiɓe en jumla e woni ɓay haray waɓutu meɗen on o juuta fota ndintinde ɗo kon wondema neɗɗanke on go'o e ko wi'ete ɗiggal ngol ko giggol ko yiɗugol yumma makko e ɓen makko ko ngol giggol ɗo woni hoore ko wi'ete kon ɗiggugol siɗa yiɗi goɗɗo a ɗoftotomo siɗa yiɗi goɗɗo a wallaymo siɗa yiɗi goɗɗo a teddinaymo idan haray ko ɗum ɗo waɗi haray toɓɓere aranere e ko neɗɗo on hani waɗude kon ko yo yiɗu mawɓe makko ɓen o jokkoɓe ko wiyete jokkagol yo taw hara hiɗɓe ɓe humpiti fi maɗa ɓe yiyete si tawi ɓe wawma yiide ɓe nanay hito ma ka ɓe wawi nande ɗon hito maɗa manan no wona joni hara misal ko nokku gotu wonɗon yo taw hara ɓe yiyete no tawa e palje neɗɗanke on no hoɗidi e mawɗo muɗum weeta bimbi tawa o fotti e biro makko wo ma e ben makko wo ka itteteɗon kooƴe mana tawa o immota ko o ara o salmina ɓe idan si wiyama sila jokkagol ɓe ngol koye o salmin ɓe si tawi ɓe woɗɗodiri koye o nodduɓe wonde o yaha ko fiyo en andu si ɓiɗɗo jibinama ko honɗum torete koyo o wonu ɓuuɓe ngol ka qurratu ayn ɗo ngeli ɓe ko o heɓi ɓiɗɗo ko hocci mu ko wino honɗum ko qurratu aynin li walaka ko honɗum wiyete qurratu ayn idan gite ɗen ɗe ɓuuɓi wosi ɗe yii idan haray mawɗo on no hato jini e yi'ugol geɗal mum on ila ka o wonɗon bobo himo humpamo taw ila ka o woni ka reedu so jibinama o yi'imo mo yeli yi'ugol mo ka o laddata si o laddi mo yeli yi'ugol mo ka o dari ka o yahata mo yeli yi'ugol mo ka o janɗi ka o gayni ka o waawi ka o selli mana yiɗande ngol giggol ngol o yiɗi ɗo yi'ugol e maɗa ngol taƴata fanna man na himo wuuri ko ɗum waɗi haray na ya ɗawmo yi'ugol ma déplace o hara hay hunde déplace alima hay hunde naɓalima iw ka wonɗa ɗon yaha juuroɗaɓe hiɗa mari ko neldaɓe yahu amara ko neldaɓe yahu ɓe yi'e ko ɓe yi'ete kon ko nema ko nafa ko moƴƴere feerere nde tawata a kamɓe mawɓe hiɓe naftora e hella maɗa ko ɗum waɗi haray wiɗen no tawa e ko hollata kon ɗiggande nden go'o wiɗen koyo o yiɗuɓe o andita si tawi ko moƴƴere wonata sabu giggol ɓeɗo no waɗanimo moƴƴere nde tawata goto wawata yoɓude mo daari mawɗo ko waɗanimo ko no waɗiranimo noon o taway o wawata yoɓitude jonne misal cheikh wi'en neɗɗanke on o waɗani biro makko piiji buy o darnaniɓe o holtiniɓe o waɗi se limi ha en gayni en tawoyay ka lannode kala ko o woni waɗande Allah subhanahu wa ta'ala no anda ɗum ɗon ko feere mais ko o woni kon waɗande ko mawɓe par ce que ko woni waɗande kon Allah kon ɗo woni haqqi arano mais ko woni kon waɗande mawɓe ndehi